Amahoro y'Imana kuri ubana twe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo MTV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano ushaka gukora subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye ba mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kuri hashoboka ndetse wanakanda like cyangwa se ukadusiga igitekerezo cyawe hasi muri section ya comment. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru nge mugiye kubana nitwa Etienne Besa ndakwerekeza amakuru ubundi avugwa ku bijyanye n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe igitutu cy'umutekano gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga bigari, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye gushinja Urwanda guteza umutekano mukeyi, aruvuga ko rufasha umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bivugiye Entebbe muri Uganda mu nama 12 y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro umutekano ufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inama yuje abayobozi batandukanye bahagara ibihugu byabo bya Afrika ibera i Kampala. Nguhaye ikaze. Perezida Ndayishimiye yahawe Urw'Amenyo nyuma y'ibyo yakoreye Urwanda ubwo yari mu nama mu gihugu cya Uganda Entebbe. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yibasiwe n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga no mu bitekerezo bya rubanda nyuma yo kongera kugerageza gushinja Urwanda guteza umutekano muke mu karere ubwo yari mu ruzinduko mu gihugu cya Uganda. Ibi yabivugiye i Entebbe muri Uganda ubwo yari mu nama 12 y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama yaberaga mu gihugu cya Uganda. Mu ijambo rye Perezida Ndayishimiye yashimye imiryango mpuzamahanga by'umwihariko akanama k'umutekano ka Loni ku mwanzuro wamagana ibitero bya M23, avuga ko bifashwa n'ingabo z'u Rwanda mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Yagize ati, ndashimira amahanga cyane akanama k'umutekano ka Loni ku mwanzuro nimero 2773 wamaganye ibitero bya M23 ifashijwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse no kwamagana ifatwa ry'imijyi ya Goma na Bukavu. Yakomeje avuga ko n'ibindi biganiro byabereye muri Afrika byagaragaje ko ibikorwa bya M23 n'ingabo z'u Rwanda byibasiye abaturage, anasaba ko ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo cyashakirwa igisubizo vuba na bwangu. Perezida Ndayishimiye yagize ati, ubu intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze kugera ku rwego rwo hejuru kandi natagira igikorwa ishobora gukwira mu bice byinshi bya Kongo ndetse ikanasanda rikagera mu bihugu bituranye na Kongo, mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'ibihugu byo mu biyaga bigari. Perezida Ndayishimiye yavuze ko imitwe yitwaje intwari ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo usanga kenshi ifashwa na bimwe mu bihugu bimwe by'ibituranyi. Ahanga yatunze agatoki u Rwanda nk'igihugu kitwikira ibibazo kugira ngo kibibyaze umusaruro. Yagize ati, iyi mitwe yitwaje intwaro igaragara ko ifashwa n'u Rwanda kandi ikomeje kwagura ibikorwa byayo mu buryo buteza ikibazo cy'umutekano ibihugu byose byo mu karere. Ndayishimiye Evariste Perezida w'u Burundi yavuze ko ingaruka z'intambara ziri kurushaho kuremerera akarere zirimo ubwinshi bw'impunzi, urujya n'uruza rw'intwaro n'iyongera ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bishobora gushyira mu kaga ibihugu byinshi mu karere. Nubwo kabiri Perezida Ndayishimiye yumvikanye mu minsi ya vuba yiko mu Rwanda nyuma y'uko aherutse gutangaza ko yiteguye no kujya mu ntambara naramuka bihatiwe. Ibyatangajwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye byateje impaka ndende, aho abenshi bakomeje kumushinja kugira uruhare mu guca umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cye cy'u Burundi n'ibindi bihugu by'ibituranyi, ndetse anashingwa kuvuga amagambo adafite gihamya. Ni mu gihe ikibazo nyamukuru cy'uburasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba igikoresho cya politike ku bayobozi bamwe na bamwe bo mu karere. Inshuro nyinshi Perezida Ndayishimiye yagiye yumvikana mu itangazamakuru, yaba ibitangazamakuru byo muri Afrika n'ibitangazamakuru mpuzamahanga yiko mu Rwanda. Ndaguha urugero. Mu kwezi ko Gushyingo agana mu mwaka 2022 mu kiganiro itangazamakuru cya RFI ndetse na France 24, ibi ni bitangazamakuru mpuzamahanga bikorera i Burayi, Perezida Ndayishimiye yumvikanye avuga ko kugeza icyo gihe nta bimenyetso bifatika abona bihari bigaragaza ko u Rwanda rufasha umutwe wa M23. Ahagana mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka 2024 mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko rw'Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yanenze abategetsi b'u Rwanda avuga ko bafashe imitwe ihungabanya
umutekano mu karere, asaba urubyiruko rw'u Rwanda ko rushobora guhirika leta y'u Rwanda. Icyo gihe leta y'u Rwanda yamaganye ayo magambo, ivuga ko ari amagambo rutwitsi ashobora gukurura umwuka mubi mu bihugu bya hano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri Mutarama 2025 mu nama diplomate yabereye Bujumbura, Perezida Ndayishimiye Evariste yumvikanye ashinja u Rwanda gutoza no gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, avuga ko u Rwanda rukoresha impunzi z'abarundi bagatozwa igisirikare kugira ngo bazatere u Burundi. Muri Gashyantare 2025 mu ruzinduko mu gace ka Bugabira hafi y'umupaka w'u Rwanda, Ndayishimiye yumvikanye yita u Rwanda umuturanyi mubi, avuga ko kandi u Rwanda rufite umugambi wo kugaba igitero ku Burundi. Yagize ati uzodutera natwe tuzomurwanya. Muri Werurwe 2025 Perezida Ndayishimiye yongeye gushinja u Rwanda kugira umugambi wo kugaba igitero ku Burundi, avuga ko afite amakuru yizewe kuri uwo mugambi. Leta y'u Rwanda yamaganye aya magambo, isaba ko habaho ituze ndetse akirinda aya magambo. Muri Gicurasi kandi 2025 mu nama 12 y'urwego rw'ubugenzuzi bw'akarere ku mahoro, umutekano n'ubufatanye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inama yabereye i Entebbe muri Uganda, Perezida Ndayishimiye Evariste yashimiye akanama k'umutekano ka Loni ku mwanzuro wamagana ibitero bya M23, avuga ko bifashwa n'ingabo z'u Rwanda. Amagambo ya Perezida Ndayishimiye akomeje guteza impaka mu karere, aho bamwe bamushinja gukomeza guhungabanya umutekano w'ibihugu by'abaturanyi. Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibyo ishinjwa, ivuga ko nta nyungu ifite mu guteza amakimbirane mu gihugu cy'abaturanyi, kandi ko izakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu karere no hanze yako mu gushaka amahoro n'iterambere birambye. Ibi byose byerekana ko umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari ukomeje kuba ikibazo gikomeye, gikeneye ubufatanye bw'ibihugu byose byo mu karere ndetse n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo haboneke umuti urambye w'ibi bibazo. Uyu ni umusozo wacu w'inkuru, reka ngushimire cyane wo bana natwe muri gahunda y'amakuru unyuze ku zicaro zacu zombi arizo AM TV show na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom. Garuka.